show Kristen and increasing show the media way through aina ramaru mitakle na tum psychology rawi so in a sarano China Masota Tangkhul Baptist Church Mumbai we kapa salam na midalay achi tum kamajawi service aina marunga 2020 aina 2022 tikan board ba hichi bang kala tikan aina show ho hichi miliki siya ngam chu bang se asa kami atam kara China na program hi matang sata pai mai kawai hok se ha hi ina sanira sa siama sarang da ina pai ba jikum akapa ngai la ka bi sang ham chi ko da khu wi ti sa chi ko aina thil ka thra da aina tamta Kikala chila prohona na nawi na yin kwai sahau da chui kamata ya nawi pam sahau da nawi tungli makapa marata mara shimkurli kala shat mara kachia nawi kasat pam psycho rali milioni kwai awi kasing rauli kaso haira sora kabi aidi rauli ki siyasa Locomotion legislation painting kahaya itum psycho really kasa babiga aring nazin adam mitara wala raw tumbina rimashun zangda na ngishin shit leko sa babiga itum na situation hina kasat hina maram sala bitum afama kali marum laka kasip laka mo kholu rasala na itum li marum kapai apong hitada pirani da itum li Gleever adam ni sampung kemasal bang dan kecung kaning siye sa Gleever ni kamu ngasang ta gejat sebeshi setau tu itu bethalap ni la damarung dilak hai adam kesang kali lagi kasal la ko na lei lak ke da chirashum da ro itu kipa kali la ko kesah kenang cinu rasala Gleever kesah matha lomri tu terkal sajina ni baca rashum dan cini ene dilak jangkat program ni kecil kami dah lagi kalau kami masuk ni dah lagi kalau narau merai tu bina berana nakia kalishin tu jijishan tu biliko oh sahwa bira asyik tu nak zaki berang salah church lemah mana kalau fellowship lemah rumah ni oh bira kita awal di kami Manglarin din na san kahay kala na nila sa away jimala na sa nila alo kawri right in la situation di kita problem face kasay na matay may dan na wiluk masyan na wili shishan pinataya kala bra na ling masyun kwila ka manglari ru sa mga sa nila lo ni po bichi mo wi manglari tu ni no ni manglari thawi o shak chi hero ni lo da se ha pasane O sak wagi bra wi nazin atam tharanda itom na wi thara dwijin na ku bai rai marambi hai ko na wi sing ra wi kamong chi show mi da na ra le hero da na wi mangla ba tha hero mi da wi bra na ma ti show ki da le tu ko sai ko le na wi na kra ma sam su na ko la na bi ki da le tu sai ko le la chang khat mangla wi ru ga Thau kui chur ku ki ang sang sum bi mo da si ha ka san ne o bi ra se ta ta tikan sa dau bi chi ngam chu bi bang la ka la bi ra da da sa ba ki chi ni tikan bi mo bang la si ha sang bi da na da ki sai ko ri la pro na da ra sang bi da jang khat na ni yang ma si ha sang sum bi la ro ka la bi ra I tu mi meeting hi o tu ko ko ni ko ena jang ena da da No way mong la ka thari chingri ena thabi da sok mi adam sang so mi lo da chishu na sin da ko ni amen aje ngam chi wi simi cho je ngam chi na sa thau bi sa thwe da ta te in la tu kur a khamang la la hang sang ai ngam chi na me me ho te tu so la ma chi tu da ku chung ka la ma te ne ka tha da a we nei na teo me te the ku chi lo Tikan wing Charlie ngam chui hi ta da walai sala kai ni ngai ma thala kai a ka sai e wanga
Tata kematha what savchi uli tata mathan mereu lak aina energetic salak aina sathe ye aman salak kaya khane ji illusion be acha tata ina chung ga ni we baram ni ma hang khwai la malai mane ka ina tata ngam chu aina phi hang khwai ba mi ko mo we mi rin song za ko bi hi Rau bang odong kena sesam kepaki, aman sakla kaya so mi kau ka kene cici shan mi sangai mi kecung kena hima sam hong ramane, mi kecung kena sangai dalam sam hong ramane. Kau ribran nani kudung musim mi dia mi dia odong kena sesam hong ramane. Jangan aman sakla kaya so mi kau ka kene cici hangai. Jaina nasoda. Ina nani Bible Gleever ka ham chipunya ye Ephesians we kapi song thalo we charge shakti ina ke kapi hai ani umlo ja rau la bai ni khan ka hai la bai anasa ka hai ka pha o chiwi wang pro ho na ni ke chi wali saman ni ra kapi hai acha nani na tikandai na shokai salala Nani na ka phasa ka hai chu bang mu shwe la bla brana saman mi la pro ji hangai nani we mi ren songsa we brana na we mi la kala we brana than ki mi songsa sa ro no ji ke na ta ma we right na nam chi na dam we mi ro no chi we chi is me as in sin we kali na ja pao ki to me ki ya shi ba ya ya ko ma Gleever Lungleng của em là sân phong lên chế là thì cần sao là cái chỉ việc của bạn cái là thì học cái gì thì cần ngắm chửi bạn sẽ sao làm nhà đâu cái cái mà chưa được vì người xin vì người sẽ quan tâm tới mình ở lớn hơn tâm niệm Christian meaning ni ring ka pasalam ship ka sanga achieve gi chipundale na dili parina maram leila kina o ka thwili chi horaya ka chi shitsanga kala Mumbai city ko ho prom hili prom da khlei hila bare awi khangaran ena laka ka chi shitsang chaw chung alumni ngasang lak ka hai ila Tangkhul Baptist Church Mumbai niที่กันสักไว้โอจงเธอไว้ opportunity สัมพันธ์ของสักชีวิตยิ่งชีลก็สิ่งกุมที่ church ที่กันสักไรมีอยู่วิวังก็แล้วอยู่วิชิงคุยวังสวกมีก็หักกันไม่ใช่มาไทยละกันนะอามันก็สักก็สวดเอาตรักสัมพันธ์คุยชีวิตอารมณ์ดีเลยเชียร์ยาวก็เข้ามา Reverend Gleever LunglengเองJohn Wan Nina Abu Akawi figure ena Adam Kachida Machinni Chingna Seha ena the Domni Chingma Tikan Salaga Imiban Bing Pami Tui Gachi Hanglo Jisi Gachi What's a Bumbing Ninka Gasa Alumni Ring the Paring Gashi Kung Seha Sami Kangro Akana Akawi Gachoti Yang Sangmi Kangami Kangro Hina Bing Pami Tui Gachi Saya Tikan turn the bay in the soda, lay the shin, suck out in 3 John chapter 1, verse 2. Tweet in the Salam Sangaya, lay the shin, suck out. What cycle, Tacham high kvai, Galamakang Magasak kvai in the Sahasali. She in the soda, Mongang, Bonina, bring patching the lay which in the tray. The poverty are we saw me between the chiefly, Lady Chingana, amen. Rally Kurum Kavai, Hasan Kai Saikori Latwi, the welcome Sadale. Harui to Mataila Kena, Ngam Chui, Shutilang Nahire,
ngam chu hi thum ti kan sa khang chai li thata humble sa mai kap ka chi kala chang ka mai kap ka chi member a khane a hi issue TPCM wi general secretary sa ka sa ne ka da awe humble ka sa hiang no aroi chak na ta awe thata down to earth kala tei sa da yang mi na ta yon na hi chok kita nai da hoi kyu wang da da ka church wi thata ti teo tong a khur khu ti an yang sang na ka thata hi church wi secretary ne deacon ne ki ma phaning la ka yang le ta ka tu tung tong hi la an kom bam la ka hi da ning sang la ai na sa mi ka ha ya member a kan ti kan na kan ka thana khan e shi wi a hi dai la kai na ya ri company a ka le wat sau ta a wi ta ka pi ga pam ot ka sa timing hi itu min na khang ga tei chui wang ai na ta struggle ka chung ga sai che na mara clear a hi a wi ka pi la sacrifice ha la ka ta ya wat sa thai la ka ni shun ni pon da wat sa la ga tum ma pi la sa thui ga hai simik shok chung ga kan rai hi wi struggle ka sa hi wa lung li i na be rawi wang wat ram tu da klai hi kun na kmang sa la ma thala ene sa mi re ti hi commitment ma thala ken mi la ka wat ram tu mi ga hai church wi than na kan ne a che a ta kang ta an somehow ki ji phaning la kai tum mix ta feeling sai maram la ka shong ma itum alimi sarag ji phaning e kala ka shong ma ta awe shimkur ta more ta time spend sang ka bai ji phaning e ring phai itum di pam rum chingre ta sia la saming rok chingre ji hangai itum ang ya la chunga muting ro khai re itum tikan bing ki kai na zoom meeting ina pam la karing ga pharing ga shila ga chunga hang ro khai re ka ta itum ga tong mang rum bai tu ta ta itum sa khai in arui hi certificate the teo pa shopping how in Tangkhul Baptist Church Mumbai certificate of appreciation in appreciation for your untiring dedication sacrifice and faithfulness to the ministry of our Lord Jesus Christ in steadfastly and faithfully serving in the office of deacon for the period of 4 years, that is 1st May 2016 to 2nd August 2020. We therefore, with sincere gratitude, present to Mr. Ngamchui Rayama this certificate of appreciation for your service on the 2nd day of August in the year of our Lord 2020, signed by Pastor. Legacy na painting ga hai ababe ra. Tai lak ai na nan na itum li otram ngat se khwai ka pang khui la ka atam wi no wi shim no wi church saka khwai kala hi mashman khwai na itum li ka pang sang la ka mayon nga sake chui nga chai li no wi rao ngam chui rayama kala thot rei phi lang mai ta naw khani zang de shim khur hina no wi mangali ka shap ti sala ka rahona li otram ngat se hai re chui wang ning shila marar mane mikumo itum hi heli pam chinggi gijla maning mane khanan na itum li otram ngat sing sak ngai hi faithful salak en otram khang chi gji itum mi chi wi saran ko kala be ra na ning jang da kle ji chila ko jena na thui ga hai sing kumati li ngam chui li shin mi ga hai kalan an service mi ga hai ka tong hi itum church ashang guna ring pha da ma sot mi kha be ra so ka mi ki ga na mang itum nang tai da sami kar ki ka malai mane kan na wi lei ga shi na wi so ka mi ma ka wa chi chang ka ta shim kur li ta shumi lo ta se ha ka sa ne eta ta aroila shim kur hina shim ka thar li hong ba ta aya ba sang hai re pro ho shim dili ba ka sang ne chingri ga hai so ka mi pam dam lang saruno lang mai da ra na chingri na settle sa quick shop pang shop la mi lo ta se ha sai kala ba ra da kle tam hing la kiwi apong ne na kala nali tha mai da otram lang tsipai ka bai apong na phira mi ching lo ta se ha sa da le jena nga so da ra arui itum na nawi tuila pheng rum la ka nga nang rum gi da kle hi la
นั่นน่ะจังก็ตมตุยมิโลนวยคนช่างสักมิโลนเราถึงปังชอบขี้ขึ้นมาเลยมันจิชูมิลิปอนเลยอาเมนโอเคอาริฮิตุมติกันกระเทอร์ใกล้กับจนทางโชว์ใครได้ฮิตุมฮีขี้กระซ่าสิเนี่ยปั๊มหินะรวมทั้งปั๊มใบถูกก็เลยคงกับอาริวันนี้เดียวก็อินคอนเวเนนซ์เลยก็ให้บางตุมโชว์ขี้กับสปริงกันหลังแต่ตั้มมากที่ไม่โชว์ละถ้าตั้งแต่ยังแต่โชว์ก็ให้เนี่ยงั้นจุยฮีอายาเอาไว้ชิมเราห้องแล้วก็ฉันก็จนแล้วก็เลยให้ตาเลยแล้วพับมาตาละจัดตึกเลยลำหางเลยจัดตึกเลยรามองเลยตึกเลยนะรู้ฮีแต่ถ้าตึกหางถ้าตึกฮิกด้า challenges ก็จุ่งก็เลยอาจุยเลยปะก็ถ้าตึกเรื่องนั้นดูมิชชั่นมีได้ทุ่มหนึ่งนาวมีจริงก็เลยอารุยเลยทุ่มก็เธอสบายก็ตึกเลยปิงฮีทุ่มอาจุเราอิมังอะไรติดกิจเลยสาระก็จิมันตารังเลยทุ่มเราอิตุยเที่ยวก็ยังมันมาไฟสาระเรื่องนั้นขี้หางเลยก็เลยจีที่กัน consecration ก็สาเหตุทุ่มไทยลักกินะริบราวีมังงาลีริบราเนี่ยอัตรมงซื้อขวายกับปังคุยสาวแต่มันสักลักกินะก็ละริบราลีขยากชีเอนึงสอดอิทุมฮีอัตปัมฮีสิงกับคุยก็เลยฮิตุมเชปาสาหิตร์การใส่ช่วยวังอารีอิทุมกังถัดฮิลิปมุรุมแล้วก็อาจารย์เชิร์ชลิปมุรุมแล้วก็ฮิวีอัตสินีมันทลักกินะสิงกาสิริพาไม่ได้คือจีไม่สบายถูกตัวกังถัดอินะอิทุมอายาZoom meeting ini pengurum lega sikaphat chung ba hang ro khai re khathala lei tum hili yang rum se consecration person or things being separated to or belonging to God they are holy or sacred they are set apart for the service of God it suggests setting apart and personal sanctification mi salapai wat salapaiริบราวิเทคมาเตพงชกเข้าไปก็เลยริบราได้อัตรมเงินซื้อเข้าไปว่าชิบมาปรุงผ่าเข้าไปใครข้างไอ้น่ะคุยชกกันให้ก็จะอกกระทุยอดเดมันนัดแล้วก็เฮียริบราวิโคตรเทอร์สารีไอ้น่ะคุยกับชกกันที่นี่ถึงมี consecration ที่เนี่ยจะวิวางไอ้น่ะอะไรริบราวิอัตรมเงินซื้อกี่จะหาแต่ริบราวิก็เธอร์อัดสินีถึงนั่นสิ่งที่จะหาก็แต่ฮิลีรีเมคกับแต่Rawi blessing ก็เลย run a third kami ก็จีฮีถึงตระการสันแต่อาชีพถ้าเธอที่กันเป็นลิกัน secret สักที่ก็จีฮีที่กันมั่งนี่แหละอีกแล้วแต่ภาษาก็สัตย์อีวิมิรินเลยก็จุ่งก็จุกมาชื่อเลยก็Rawi มังงาลิก็ยากก็ term ไม่ได้ Rawi มังงาลิก็ยากก็ไอ้ถึง surrender สังอีกเลยจีฮีมาจุกคุยได้เลย the church member ก็ต้องนั่นแหละไอ้ถึงเสียสักไม่นั่งก็สอดที่สตาร์ไว้สักเสกก็จีห่างไงโอเคSanctify yourselves, therefore, and be ye holy, for I am the Lord your God. Leviticus 20:7. เพราะฮอริบราอาวาริบราเยกเธอคำว่าเทงอริบราสาวก็เฮ้ยนั่นทำอีวีนาวราสารจิกะนั่นทำอีวีราวสารจิกะนั่นทำคลตเธอสารีเองนะนั่นทำคลตอุกลุงนิงบัมเธอลักเกนะก็เลยมีรินมาชุงลักเกนะขริงฮิตรการสาโคกจีริบราวินนาวมารักต้องอะไรกันก็เลยจะเลยล่างไม่ได้คีจแล้วก็ริบราได้อัตรมเงินซื้อกิจฮันพุทลีก็เลยถึงริบราวิชิมมิลีไอ้ถึงนะเมนโรลคุยก็เลยถึงบิงลีฮีก็หัน Woe to you if you are harboring bitterness, resentment, unforgiveness, secret sins. Itum kata ribrana itum li maning chang ba itum we alungli khanga chuma morai le ji kala itum ninga kha ning le ji kala hata ma ka pen alungli ka ching sa la itum pam la ka ribra we han phutira ki ji kala ribra ri shapa sa ki ji hi ribra ning yang khung ma le lak ma kho chui wang ne na wili khanga chuma morai le ka I wili khanga chuma morai le ka ma phiao mi kher ma phiao mi ka paiก็จะชีกท้าวินิ่งพุ่นดิเลยก็นั่นนะอินะริบราวีฮันพุทธปั๊มลิอัตรมเงินถือกี่กิจก็เลยริบราวีมีปิงลิชปาสามีกี่กิจฮีก็เลยกลับมากาชุงเริ่มมาเรียกจิวบ้างไอ้น่ะฮีริบรานะฮังเลยก็เฮ้ยชีกท้านิ่งเลยปิงจิเดียคนกิชิงสารโน Woe to you แต่ฮังเลยเด้อีตุ่มนะ First Peter 4:17 ลิขิฮังจักก็ริบรานะพิจารณากี่กิจฮีก็ช่วยนะพวกเราตัวเจ้าข้าริบราลิอัตรมกุศลเลยชิมครุยเองนะไอ้ตัวนี้จุงก็สันกลุ่มให้เลย
ก็จังก็ church ลีก็ช่วยก็ละ problem ขราตั้มทันก็ใกล้ก็เทคขราตั้มทันที่ปาลีริบรานรีมีกับตัวพิจารสารเจก็ยาวก็หอมลีพาสเซอร์ลีช่วยที่ลีที่ปาลีสารเจที่กันบิงลีมันก็คือว่าอิทุมลีหิมายอนขวายอิทุมลีมายอนขวายแต่ให้แต่เลยเขาก็เลยอิทุมลีริบรานเท่านี้มีแล้วก็ฮิลีช่วยวัดสินิจิสินแต่เลยเขาก็ตัวอิทุมบิงลีริบรานพิจารสารโคงจีวช่วยวางไอ้เนอพาสเซอร์ยาวก็หอมมันก็ซาก็เลยที่กันก็ซาก็จีฮีอิทุมซาบพาแล้วก็อิทุมสังไงแต่สังพาไปมันนิ่งมันไหนเฮียริบรานสักลักกันนะอิทุมลิเทอร์ซารีเอ็นอดรมันซึ่งสักไงอดสินลักโคช่วยวางเนี่ยเฮ้ยอิทุมลิเทอร์คุยเลยชิมันนิ่งก็พิจารณ์ก็จะเขาพกละอีวีเอ็นน่ะนวีเอ็นน่ะอิทุมมิชิมคุยเขาพกเลยก็จีริบรานอิทุมเนี่ยเธอลักกันห่างหายแต่เลยอะไรจีทุมเนี่ยมันจุกแล้วก็ที่กันในมินิสทรีคือวิวางเนี่ยที่กันนั่นเลยเขาก็เลยที่กันฮิคิซาขวายลักก็เลยก็จีฮีอีตุมเนี่ยพาคงกับตั้มทัน Acts chapter 6เลยที่กัน first ก็กับปังฮีอีตุมเนี่ยสมังกันนี่ว่า Acts chapter 6 in the part verses 1 to 6 patas. Now at this time, while the disciples were increasing in number, a complaint arose on the part of the Hellenistic Jews against the native Hebrews because their widows were being overlooked in the daily serving of food. So the 12 summoned the congregation of the disciples and said, "It is not desirable for us to neglect the word of God in order to serve tables. Therefore, brethren, select from among you 7 men of good reputation, full of the Holy Spirit and of wisdom, whom we may put in charge of this task. But we will devote ourselves to prayer and to the ministry of the word." The statement found approval with the whole congregation, and they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit, and Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicholas, a proselyte from Antioch. And this they brought before the apostles, and after praying they laid their hands on them. He itum na shu history ka pa sam ham. Ka tha khla ka atum hi mi hi chung sang man khai dam thran atam de atum Lord Supper la toy la kan sai ka la very shipping hi atum pam room la ka atam de atum phaza khang room ka la shai khang room hi la le ka chot ping ring ka shipping persecution wa atam da sai da atum ping hi khlale khu shok rok la ka atum phaisa akhaw akhang room la ka chili ngrum da pam sai da hang ka la pro ho isa khang la tum toy la kan san bang nin ba thang darkar ka sa ka shak za matai la kai na rumai now ping kala ring shipping hili atum nang chon mi la kalai atam ne wo jet how the hili apostle ping ne masarar thu ko da itum na ara bebrawi tu hi pa la ka bebrawi tu hi tum na study sa la ka tam ji thai hor kha chicken bing ja ili itum li whatsapp ngrum khwai na chon mi khwai mi shini ka pang khoi se da ka pang ka khoi tam thran atum na ni makeup ta khayang ba ki da number 1 faithfulness. Number 2, full of the Holy Spirit. Mangla turn a pem mi palo than. Ka atumli ka pang kui la ka sang sak ngai wat sin bing ji ki mek la da yang tam tran. Number 1, serving God's people. Achi tikan jam di servanthood. Itu mi vibrale otram khang chu ka ji hi shepa sa ka vai vibrana ho ka kui la kho. Chu wi wang ena tikan ka sa ka ji hi itum ping pang lak kai na kalang chang kalak hai ping na sa ki maram shepa sa khawai ka mi ping with kar ka sa di itu atham na yang sang mi khawai ka ji hi changkat atham di ka pang ka aroi hon church ka chung ka li hi wi ka khlathi that misinterpret sa la ka ara atham hi ka thana sa khawai church position ni pning la ka sa thui hai ka chung ka vai ka here ka changkat wi itum na
history พาคงอัตมทันก็เลย you will need ไปให้คีลาเคลอร์แต่ก็มีลิชปาซากเอาไว้ก็เลยก็จังก็เอาลิ servanthood เลยจีฮิตรกาซาเนาะอาทังอิทุมมันจุกให้เลยขจันหางไงเลยงมจุยถ้าจะ commitment อันนั้นซาตะเลยก็จังก็ถ้าจะเอาวิเคลยก็ชกเลยก็สาระก็ให้สิ่งกุมติจูอันลงเลยว่าชอบซาเลยก็ถ้าจะอันนั้นเอาวิ available อัตมจีบก็ชกให้เนาะอามังมันนี่มันนี่ขังเตยที่กันซาตะเลยปิงละอัตมเลยจ้าวิอันลงเลยสังรอกเลยแต่เรื่องพลักอารมณ์สบายคิดตะเลยละก็จังก็เราสักกี่ก็เชปาสักกี่ก็จุยอีทุกมีจุย nature จุย attitude ที่เลยก็อดรมกันสักกี่ก็จีฮีเรื่องพลักกันเนี่ยสบายเลยก็จุย attitude ไม่สั่งละถ้าแต่ก็ท่านสักกี่ก็เนี่ยแต่ไรแล้วก็ disappoint กับสาตรักกับสมองเลยจีเมื่อมาเราอดรมกันสักกี่จีฮีเฮียอีทุก humble กับสักจีฮีก็เลยอีทุกนะอดกับสักจีไปฮีอีทุกมันมาไล่ไปอะไรก็คืนนี้นี่ก็ถามเลยก็meeting practical needs. Clearly, servanthood, servitude itu menjuining uklung spiritual lehaura. Kekini kelihat hari ke itu practical needs kilelak kelak di ground reality kete. Mumbai we city kete we meninggal ramwak we church we needs sing kete. Ke atam jadi bakat halak jadi ke atam jadi bak widow. Atau yang remai nauping kalau English nauping ini ke syakza mengerin ker kalau si atau manusia pasar kami hi terkara sana adalah isah ni wah. Cuy wang ini practical needs sili yang sang mi kebai, ngejon mi kebai gitu hi atum ni kepang ngesang ni. Cuy wang ini asyik church we alung hili kipa na kanang ngesahau, kipa na jot le, kipa na ngesan le, kipa na zag vai mang vai malay mer gitu hi. Kecang kata chicken bing hina, ini kata information ni teran ni gitu ni. Mara makiu wang lagi itu mui work nature here ke shopping ke kenang bing hi itu na yang sang mi kebai sahau ta itu informative ke sai important salah ko ground reality practical needs kilak ke hi itu bing hina yang lakra jadi nara ke thara ke helping the pastors apostle bing hina seha salah ke berau tu di thara ke hi alung hili atum li support salah ke seha sang jon kami ina kalau encourage sa kami ina hita da ngejon kami gitu hi practical need lako the actually itu mui alungli sami bapam dele pastors ministry hili tommi laga pangsin laga itu akan nak le saya sang ngejon kami kalau kang kui kami gitu hi tikan nak kui ro lagi setelah hai atam ni sak hai tata arui setelah kita kle atam ini la hita da pangsin laga itu tong sa kami matai nak kena pastor ministry ini saya sami le kaya ketong kami kaya important satu berau tui lecture ke satam kami ke ini saya ina ketong kami kata moral support kami malaya ke atai material sendiri jadi bangin na pastor pingwi discourage ke satam disappoint ke satam terang atam ke jadi ngening salah ke atam ke jadi ketong kami atam ke jadi kangkui kami ke jadi jikan bingung ot nurut lagi ini jadi bangin na arui practical needs si mid sami kebai ko ketum ni ke thar ka protecting church unity hiwi atam ni ke thar ka Hebrew aina Greek wi ya atum wi angachai hili atum resine ji salala atum wi alungli disunity ka dei sat ni wa isili ka yang kai hare asili ka ma thamai de sami hare ke jiwi atum mi chang sawi ning tha da feeling rak hai atam hiwi hili ka pang sang la hai chi ka tham ma lei la chap cha ta ngarai cha de yang mi khabai na chum ming ina ka ma tha de yang sang mi ha lo da the church li disunity problem rak leo ta ka la mara khabai chui chiling ning kham khami ka chi hi ti kan bing we ka la ke ka bing we ka ot nurut la ke ke chi ne ni tum na hili partiality khle ke chi mi ko mo hi ta cái tiêu nào là yang khai cái hai tâm thần ilia partiality lấy ko hi ilia mà thắt tâm yang mình này atum ni mà tham cái yang mi cái gì hi mình có mồi ning lì lệ hao chui vang cái này tum careful salah cái này yang khang ngachon cái này tum mà thalak cái yang sang kami cái gì hi important salah cái achi church cái church cái gì hi hata doctrinal hak hai na maning man chung khamai ba thata ketiao na aka himang rin tuwe kala ali thata ma thame de sami hawe ji hina chung khamai church di problem sok singo
all over the world the itum the kayang dam tran ka hili ka chang ka ta hiwi alungwi yang sang kami ka ji hi itum tikan bing kala tikan bing mang maning mana isui we ran a mission with the welfare team la later lay kala ti lang mai ta tiga aroi Sunday school staff later lay lang mai ta itum church choir later lay lang with advisor later lay home missionary later lay itum ga dong ba nga sin ga sa sa ta lay ka thala la hili matai lak ina hiwi otsin hili yang sangi hi tikan bing hili itum ya hoko phok wa tam la chi yang sang khabai da kapang sang actually itum hi mathala ka yang sang kami itum na michang malai lak la yang sang kami sa kami ji hi tum saran actually rasung da chi ka thawi complain malai mane ring phai ka thala la mi kum mo hi ki ka ma kaning ka teo na le le ka bai le no hi atam de ni yang no chi shu kha chi ka leo da apostle bing na ta than na ka sa tam tra mang lai sa a ka na chui da ka le emotionally atam da ka la ta Rani shepa sangai na kana leida kale manglawi mai chui da kale atam jile da tang da church on nongli ashiva ishiva gati hi leiga haini wo chui wang ina achu we tam ni da hi ka tha ma shok pai ma lei pai ma nim nei ka hi avoid sa ka pai ka lei tu mi khangarum ko ka sawi preserve sa ka pai gati hi ti kan bing we apang li ka chung na lei gati hi tum ma malai pai ma ara hi ka tha da ka reaching out with the gospel ara Rirawi tui ngayao ka shock ka hi Rirawi tui ngayao ka shock ka hi itum lecture sa la ka prepare sa la ka ji chang maning sa la Rirana itum li khisa mi haira ka ji wi mission minded ka sa ya Rirawi tui mi ka shock ka ji hi itum ka tong le mi ka hai no ji wi commission itum ka tong le hang mi ka hai no chen itum ne li pa la ka ya chapter 7 ni ka ba tam tran Stephen deacon first deacon ba hi na ka tha da ka ana rirawi tui shakhi sa la ka matai la ka gospel ji shuna chimi na ka ji shuna ring shop ka itu mi wang sami ka ya ana yang ngai na ana jeli personal testimonies mi la ka ya bi bigli rirawi tui gospel li hang mi tam than malung wa thai ta ali tu khui la ka ngalung na tham ta ka ya thak ka hai la sang lak le te ta hili chicken bing ji hi ta ta aroi shepa sa ka vai Jewi yang sang kami mang maning la ka rirawi tui gospel khangayao shakhi ka sa ji hi la itu mi mirin na life testimony nang yo la ka sa ji hi itu mi ot na rut lak hi Jewi wangin itum kala tawi mirin ni mashung da ring la ka itum kala tawi mirin ni rirawi ning chang apong ni itum na chikat da ka kharing ji hi rirawi itum na sang sakai itum gospel khangayao ni itum ka shaking da itum desire to see others reconcile to God. Itu may mirin ni rivali kwisang gawai kala Jishu Kristo di kwisang gawai ki hi. Itu katong wi ning ka chang ka kahaw sa manglali ka kahaw mi avung sa manglali ka kahaw mi avung sa ka itu mi chung may da church remember being home by kala chi mang ning na itu mi satakle mirin testimony na itu mi mirin testimony na mi ping hilila chung me the Krista wi rasangi ni wa chui wang itu mui testimony ki hi mi ping na tong study sa la kle how itu mission minded ka sa mi afu ng sa pang ki hi rau ti na hang le ko ara chi wi role shepa sa kami ka te ka kai ma shok khwai kala itu mi rirana itu mi ho khui gai itu mi gai testimony itu share ka sa ti le la ka ara chi mang na ka itu na qualification tikan bingli hokui dak le tikan akui alung ni le phung gi gachi qualification ni khima mai la dai tum na kyang atam tran here 1 Timothy chapter 3 we li itum na yang da teo ka pata se tum hi 1 Timothy chapter 3 we 8 in and 9 li deacons likewise must be men of dignity not double tongued or addicted to much wine or fond of sordid gain, but holding to the mystery of the faith with a clear conscience. This man must also first be tested, then let them serve as deacons, if they are beyond reproach. Women must likewise be dignified, not malicious, gossips, but temperate, faithful in all things. 12 and 13
deacons must be husbands of only one wife and good managers of their children and their own households. For those who have served well as deacons obtain for themselves a high standing and great confidence in the faith that is in Christ Jesus. He make up the qualification and the thara listed. Thara listed number one good reputation. Itum na atang 3 dignity that behind lady. He kigla the kaya nali mi na kaya shi kabai. Miyak mi tikan na kuili mi ping na yang rak ali kaya shi kangai. Yang rak ka awi achamaram yang ka ali respect saki kiti. Kala ali honor saki kiti. Ya he tata mi kumo he respect ki katong ali ili kaya shilo ta. Masa paim mapo kui paim mga pai kui paim ka itu mu otsak achamaram hina itu mi respect ki earn saki ni wo. Chui wang na mi bing na yang rala ka na we achamaram rali ka thai mirin committed life ka sa kala na we mature ka sa itu mi ya mature ka sa Krista we alungli thangkamai klejli nali mi bing na kaya ka shiji important sa ina than hai da ili kaya shilo ili machibla ka na we achamaram na sa ta klejli mi bing na yang rala ka kaya shi nga sa ngai klej ka ji important sa chui wang na no reputation hi ara itum tikan ka kapang tam tran ta ka tha ta kapang lak ta kala khayang tam tran saklak acha la ka itum na Acts chapter 6 ka kapang tha ta mangla na pem la ka kala tum faithful sala ka na ka shungla ka hai mi ji tum ka kapang khira sa mal pai ka tha la achi itum mi le ka la yu alung hili itum mi nga chai li yang la ka ri rau bang otram khang thil a hi ta ana faithful sara kala ali chi change ali chi hanne da kapang khui ga hai ya hiping hina tikan saman da ka ara saklak kaina nali ili kapang khui atam tran i hi khaya shi ga bai mi ak ng sata iwi achamara mi di ralik khang chi wi nature ji sangrung ra kala ji ma thame da cultivate sala ga tum sawa ka bai sa dignity nali khaya ka shi reputation clay mi avu ng sap ng ka ji Bible this akena qualification number 1 ne hai le ko ka kani li ka tha ga man of his own word hili kya not tapal tongue he can be trusted he can be a matter in confidence tata ali hang hai church le akamatui ayar shoka akamatui maning na li share sa ka hai na wili confidence mala na li malay pa marama na li hangai ka tata yaroy ka to ali spread sa na ka maning gala na ya hilia ka matui jilia ka matui na li shitsang ka pa mi maning manay ji hai ka na tikan ga sa itikan ga sa tik ma cha maning ribrau tui na hang nak le ba ba na hang shok ka hai tui jili na nganing tit ka ji kala na wi tui jili tum na shitsang bai ji han bai ji na hi thara ta hangai ko o aba mo soilak mer mangapat mer ka chiwi ning khlum ji ya kai ka ba ai akama jilaga thi ga la kama na marala ka jing ba ji laga tha ta casual sala ka na ka pik laga casual sala ka na tha ta awi tui hi la ma hai ga ji lang mai da ka tha na ga hili akali akama tui chiwa akama tui laga miwi alung ni kai ngyang ka bai ka sa mi na ba kai li tikan na ka sara ji ka chima sa pai ne Ribrawi mangali masyungrik ina matui laga ribrali seha ka sa ina matui shok ka hai tui jidi kaya shila ka ina kering ji hi ribrana ning chan ko chu wang ina tikan na ka sara je ka ribrana chui la kai standard jidi khanga la kaya tada mi ga tong na li kaya shik ba ya dignity klei mi aka lang mai da na wi tui na matui shok ka hai ji aman sak la ka ina khanga kala miwi maramli ina khanga mama tui ba phak ji oh hi ka tha mi hi ribrana ning chang ko ka tuma qualification mukila ga does not cause others to stumble hili itam na ka pa tam than not given too much wine ta tha ka teo Mumbai ji la wine ni khilak la itam hi chung ga tha Bible ni khung tam than
atam de thara atam drakha thei re hi atam drakha thei grape juice atam kaman sala kaina mang hau da khamang mang lung ni wa tami lag ara hi atam na tharlak ina drakha thei re hi shem hui ka hi sang ga hai ka tam thran ferment sa hai tam thran hi malau ka la kai tum ni malip masak na chung na mang hai ra ka kha atam hi atam geneva atam me profession sa da atam na ki ka sa are main source of income sa la ka atam na sa kala athai la hai sang na kai shak zali any occasion ni sa le how ka ta ka mambalip khabai atam na tarui proportion ji mathala ka na sang na atam mang ni wo ka thala la chui alung le kai ka na malip ngai hai ta hen la ka khamang hi ba je na hili an hang dak le bible hang dak le ba ba na tum trakha thiru ba Mumbai mang rok ta le kha thala la malip khabai hen la ka Mumbai man ne gi pa hi ma tai lak ina ka thara ka chicken ming li khiu wa na hang hao je kha itu me acham maram hi ka chi ka tha otli ethic sa la ka na tui na na arui sam ka mang mang maning na pai ka khang da tai li na cứ là cái này cái ethic sa khai tâm thần nơi với acham maram ji trên này mình ping li ping a phok khai sarako ta itum le hangai de le chui vang cái shop na tầng đó pastor chicken cái gì à itum mi li ping mang a phok khai itum sa cái chi cái tháp ot akali itum ethic sa là cái shiwe apong itum khi cái yaro ili influence ma sa khai hot na phung ra kamatia qualification na khi được generous giver ji not greedy for money Judas Iscariot hina paisa le number haida anaya thada awe chilita kamen akong le haude ke itum ki kali church di itum finance team de le finance team de kle hi atum na paisa ba handle sai yang che na chui area ti mang le atum na ngui ka pai le sala pai ka kang te area ba itum tikan nga sa hi paisa itum church le samang le ko kot khui ka pai apong tra ka ma le mani chui vang ni na hili an hang da le bai ka itum na church ni kot kui pa maning la ka itum na church ka ya ka lao da mi shop pai ka ya ka church no we ot ne da kui la ka no we shim ne da kui la ka na ka ya ka mi shop pai ke generous giver ba ken ung ni wo ribran lu mi shan me da achira shung da issue finance team hi da paisa ho la ka achira shung da lu pa ka suita hai re ji tum ka ka account ma sam na in pa nai auditor pin da kum gi chidara la ka ring phai da hang mi ching da kle hi da finance team li hi aton thang itum assembly lam sot mi hai hang da kle ba ba ka thar ka atom da ning sa chang la kan yang mi da kle itum ka chang khat ring phai kui ga sei lak hai kui ga sa lak hai ka li an hang da kle ba itum hi paisa ling ngamar hai da ka ri rau oti ma tha da ma sa khar lang mi da ka thar itum hi church no we shim ne nana hili sang da le how na hi mathala any hili na support sai tarkar sai ni sam da phang mang ni la kan no we contribution la chini ta tha kha itum chicken sa ka pastor sa ka itum mi hi itum mi contribution na thak ni ta pastor sa la ka tai ma mi la ji chicken sa la ka tai ma mi la ji kala itum na miran shokran ti itum na mayang sang la ka khiba na mi ka sang ro to yang maning mala pastor na tikan na tham na ka khmian dam tran ka shubing la mi ngai ki no tan nali ma khaleji shukui la ka mi lo ma chi la ka nali ri rana so mi ka hai nali ri rana ngrum sang mi ka hai ju alungli within no we capacity alungli lao lak ani mi shok ka the mi yak ng sara ko ti tha kha ri rawi so mi la sam ra lang mai da mi ka tong shu da ka le ping la itum liang ga la ka itum me acham ja atum na dam ku man na ko ji wo church ya cha yao ko hom na than la ka tikan bing na than la ka sa tam tran ki shu bing na tong la sa ngai te chi min la khrang lin nam la ka na sa la da na mai ka chi tra ka thayum ma thayum no chui wang ngai na ka than la ka sa ka ti li itum apong ga chung ga itum na lit sa ki khamiu ya apong li generous ka sa apong li la itum na shap alung dia lit sa ka bai ji hi rau tu na hang hai da le ko okay ka phanga le ka tha na ka solid in God's word rau tu hi the shing ga khui tar kar sa ni wo he must have a good grip of God's word holding the mystery of the faith with a pure conscience ka chi hi rana thum ga ara kare thumai ka sama ka thai ja ara revelation
รีเราไอ้มังลากระเทาตำเสด็จกิทุมเดีย aware ซ้ำกับพังอีกก็ช่วยในสมังระรีเราไอ้ตุยกับป้าตำทรันไบเบิลกับป้าตำทรันรีเราไอ้ตุยมังในทุมในตำจิตให้เลยกันยังอีทุมกระจังก็จะรีเราไอ้ขมันชุ่มขังรองในเทชับกี้หนูช่วยวังนี่นะพาสเซอร์ซาเลยกับชิคเก้นซาเลยกับรีเราไอ้ตุยเฮีย regular ซาลักกันนะอีทุมนิ่งสังลักกันนะสติกับซากที่ตระการใส่มีนิตำเทขไว้มั่งมันนึงแล้วก็อีทุมกระตุ้นมีเรื่องที่ apply ซากไว้กับจีอีทุม faithful สละกันในเราอีตุยกับป้าให้ตระการที่กันซาแล้วก็ Bible มาปากเราก็ที่กันซาแล้วก็ถ้าเด church lecture ขันนามังขันนวีขันเจ้าอี personal Bible study กับสามันเลยทุเรศก็อัฐิขมันเทหีมันเลยมาได้ก็เลยจิลังเดียนวีไอ้น่ะมีรินแล้วก็จุ่งก็โชคมีสมังกี้กับจีปัตตะโคเจน่ะที่กันสาระเจ้าชุดท่านสาระจะก็ไบเบิลนิ่งสังลักกันนะกับป้ารีเราอีตุยดิมาใจลักกันนะ basic principle อีตุ่มกับเทียตระการสาโคจิบาหิมันไล่แบบที่กันสาระก็อีเจ้าอีไบเบิลมึงกับบ้าจิที่กันสาระก็ memory verse อักนั้นมาพุ่งคุยกันจิเฮียมาสบายมันจะไปฟังไอ้ตุ่มมาทลากันนะยังสักใบสาระโอเคอะไรก็ truly proven tested today verse 10 นี่ chapter 3 with 10 นี่क्या लगा tested ก็เชียร์คีแล้วก็นั่นน่ะหังตะเลยนั่นน่ะตำเสตะเลยนั่นน่ะฮิตาเสตะท่านแล้วก็ซาตะเลยชีรีเมคอัพตันนักละตัวมีรินดี apply ซาไปกับมาซาไปแล้วก็นั่นน่ะหังตะเลย practical ซากับมาซาทีภาษาใน lecture ซาแล้วก็ตากี้เนี่ยหังแล้วก็อีกละตัวมีรินดี apply มาซาลักก็อีละมาซาร์มาอีวิชิมกุลมาซาร์มาแล้วก็อีน่ะอีวิชิมกุลมาซาคาร์จะมีพิงนี่ซาโลตะหังแล้วก็ถ้าจะมีพิงน่ะซากจังหวะช่วยฟังนี่นะมีพิงน่ะมาซาร์แล้วก็อีทุมพิงน่ะรีเดทุมมีรินนี่จังยังแล้วก็ practice ซาแล้วก็เฮียซาไปเฮียไม่อยากจะเลยเด็กจีฮีอีทุมอย่างเนี้ยเจน่ะฮิลิฮังตะเลยป้าแบบอีทุมมีรินนี่ก็จังก็รีบราลิงยูเลกริงนี่กันมาริงนี่รีบราลิงโซเลกริงนี่กันมาริงนี่ก็จีป้าฮีอีทุมมีรินนี่มีพิงน่ะยังเดลยก็เลยอีทุมนั่นแหละจีทั้งชีเดียงเลยก็อีทุมก็เลย apply ซะแล้วก็คริง important ใช่จีเรียบร้อยตัวนี้สักเป็นอาหารเลยก็เลยก็ชิงราบิงถ้าก็ท่านนั่นก็ซะก็เลยเรียบร้อยนั่นก็ปังก็คุยที่กันวิอดมนุษย์ก็ซะฮีไปลักให้มันนิ่งดีสักลักไอ้เนี่ยทุมคุยผมเลยก็ชินีลี blameless คิดว่าก็ perfect นั่นเลยอีทุมก็ชงให้เลยแต่อีทุมฮิลิปัสเซอร์ซะเลยนิ่งก็ชงให้ละเอียดเทไม่ละเอียดสักเท่าที่กันนึกสารมันนิ่งข้าจะท้าสายนั่นละอีตุ่มลีมีปีนี้อย่างนั้นละก็ท้านั่นละหัวจะไปจะไปแต่จากศิลากันน่ะแค่ก็ไปยะก็จะนวีคริงครักอัจฉริยะนี่นะมีปีมือวังคุณด่าก็ไปเลยตึกเลยนวี immoral life จินะนวี addiction วี habit จินะมันนี่กันนวี abusiveนวีขี้ไม่กล้ามาเต็มเลยก็ถ้าตอนนั้นลีมีปีนี้อย่างนั้นละก็พิจารณาซะละก็เอาวิปายาอันนั้นไปชีวิตก็ทำนั่นสักอย่างมันติดมันจะมันเนี่ยก็ชีวิตนั่นลีเพี้ยนก็ไปวิเลยให้รักเขาไม่จิชูคริสต์ลีมีก็จุ่งกันนะแต่ละกันเนี่ยเฟริซิสปิงเซดูซิสปิงเนี่ยบางมอนปิงนะอะไรเพี้ยนก็จุ่งหังเด็กก็เพี้ยนมาเลยสาวสวนเนี่ยนั่นหังเด้อนั่นฮีบริบราวินดาวนี่เจนั่นฮีบริบรานี่เจนั่นฮีไทยก็จังก็จิก็เพี้ยนเนี่ยจังก็แบบทำไมชุ่มเนี่ยจิชูกันดิฉันเนี่ยก็ถ้าเราตุ่มเนี่ยเพี้ยนก็ไว้ตรักเลยสายมัวถ้าเราละไปละเนี่ยขยันตั้มตรันเอาวิลีเพี้ยนนักเลยนะตุ่มเนี่ยเพี้ยนตรักเลยได้ก็ถ้าเราละชีก็ไปเอาวิลีมาดำเลยมันเพ่นกับไว้ว่าตรักเลยสาระอีทุมเมื่อกี้ก็ชุ่มมีสายแต่ข้าทารัลละนวิลีย้อนนักให้นวิลีนั่นน่ะฮิตซาตะกลีมาซาไปไม่ได้ติดพิจารณาซากไปวินวิลีจิกท่าจุกมันเลยไปไม่ได้โค้งที่ไปราวที่ในห้างตะเลยนัวอาบทารัลละนั่นละนาวลีอาบมาเทอร์มันเนี่ยอาบลันลิมาเทอร์มันเนี่ยอาบทัดปังสังเนี่ยอาบมันนี่ก็ไทยกับชีวิตนวิลีจิกท่าวิริมักเลยแค่ตั้มทันจิกท่ามีจินในฮิริมาสังใบมันเนี่ยกับชีวิตไปราวที่ในสักอักในห้างให้เลยเต้เจน่ะนวีกันตักนวีคาริงคาแรคเตอร์จะดีก็จังก็ตะอับขนกับไปเมื่อเคยมีอาวุธสับของอีทุมมีรินฮีมีบิงมีวังโซกมิงซักเอาไว้นิ่งชันก็ในคาริงที่ฮีตระการซักโคก็จะชันนี่ก็ท่าเลยก็ faithful and pure แต่ถ้าซาโลตัวนั้นเลยชินก็ให้จังนั้นแต่ถ้าจัดตระกันซักจีถ้ารินสิกเอ็นซัก
แล้วก็ล่างไม่ได้อะไรนั่นวิมิรินนี่ก็เธอมิรินคริงฮีมาไต่ลักกันนี่คงก็ต้มทันชิมบันนี่ก็หังนึกว่า husband of one wife ก็จีเฮียก็ฮาร์นาวก็สั่งแล้วก็อันนั้น extramarital affair เลยก็ให้ชุนาวก็เตลีอันนั้นมิวจัดที่ก็ให้มันนี่ก็可能了มันนี่ก็可能了อันนั้นยรอนาวสั่งสั่งแล้วยรอนาวสั่งแล้วก็นั่นละนาวเลยถ้าจะจบก็ให้นั่นละนาวสั่งแล้วก็ถ้าจะเอาวิคริงครักกันตักเลยมันไม่ชุ่มทุกมีใน question สั่งให้ฮีก็ไทยมาสบายมันนี่มาไต่ลักกันอันนั้นฮีหังดักเลยพาว่านั่นฮี husband of one wife itu me marriage we vow he till death me ma thirang la khana tangda chui wang ai na ma thirang la khana tangda na hi na prevu na gaharli na faithful sak na ka chan jam da thi hai la ga a da khang te ya ka ana shakza la ka thar shakza kui la ga zat va le hai ka la chi a we take kui le chi ba chi a da he na cover ma sam ne de kui maram at one time a pray a kui a khara sara ka chi hai la ka awi marriage we vow to null sai la ka an khang te marriage ka kui ja chiang te hang ga ak nei de kui ya ka at one time nan na da shuna ka ni relationship lai maning khalla nan na chi ga hai na ka chi na pang hang sak maning la nan na shuna ka ni ga thum li na shi la ka pam je chi kan ma sa pai chi ka thau ma lai pai ma nei chi je na itum faithful ga sa thar sa ri na are shim ga pan we shim kur sa ga ga we pray ga ni we relationship li thar lak ka na ka hai ga chi pa hi important sa la ga chi na ma pa na sak rang la khai na thang da ga ra pray bu ji di faithful sa da ga sa ya flirt sa la ga sa di ron now ga har now ngala now pray now maning ga adultery fornication hi ga tha itum morai sa ga hai chi ga tha mi rin ni khring ga tam thang here itum jikta mi ping le mak bang bai ak man ke chine ta chena ara itum tikan sa ka hai tam tran hi ning shar gi che itum mi kharing khrak mirin hi li itum ning shar ra kachikoli a good father and spiritual leader chine ara tikan church akwi ka than na sa gi gi here na ri make up ta chang yang gi shim liang gi na hi avavu na hi ka ka shunga ka har masali na wi tui hi na prevu na ma ma ngai li accept ma sangai li na wi shim kulina na akui sa tak le hi na wi leadership hi na wi aghar na accept na wi prevu na accept ma sangai li lang mai da na sa tak le na wi kring rak mi ni pray now wing ba na wi aghar na li accept ma sali na ngarap ni accept ma sali hi important sa na church ka thana sa la ka shim li na prevu na li khya ma shima na we acham ram din na athum na li khya shi khwai lam lai ma ka har na li khya shi khwai lam lai ma ara khya shi ka itum vere shi ka thana ka sa da vere shi shim kuri avawa sa da avawa sa da itum mi ring ran saran de ma ra chak ina ka sa tam thran itum li khya shi ka ro ki lai no ka la naw ngara ping ni hom la ka ma thala ka na kui mi ka thai ka ji hi tar kar sa no chui wang ni na we shim kuli na pray wuli samiran na garli samiran maninga kala na ngarap li than la ka kham shung khang rong apong li riwrawi vre shui mirin li ma than la ring pha pha ok ti pha ta le kha na tikan sa gi matik ma cha mani chui wang ni na hi ka ka shung tikan nei ji thai ngai kha na we na ngarap mi mirin jam na we pray wi na we gar wi na we spouse wi mirin ji thum yam Madam Kiwang Herga, Madam Kiwang Herga, Hilian Handley Baba, Nahi Shimkurju, Avahu Satakle, Tandakle, spiritual leader Satakle, Na Kakashunga upon me, the Ninglaka, no we Shimkur, and the Shudlake, Kate, Nana Church, remember in the Tansa Proco. Ka, no we Shimkurim being the Lima Shula, no way at Chamaram, Limamia Lake, Katata, and the taping in the Kitana Rotok. In a pray with the hand like a pray with you to Manganaka. Kata ada ina miu pray with them seura. Kata ada miu kahar with them seura. Okay, now kikali spouse. Ara kata ada hili ana hang dak lay papa. Miya kana tikan ngasatam tran. Miya kana pasir ngasatam tran. Amang di pasir ngasamning mukho. Amang di tikan ngasamning mukho. Ka pray with shim kur gatong di sang ko ta ana hang ni wo.
when a man is called to be a ministry, his wife is too. Just as a pastor's wife is in ministry, so a deacon's wife is as well. Jadi yang anhan le baba ahi shuna by temperate kasa prevuti agar na saka prevu the support salaka agar na church ba kyash la kena mi ping tong na yanga agar wa awe achamara mi ping na kyash la ka prevu achamara mi na tataya kayang ni show kai ka prevu achamara mi na kayam singai oh ti thai la ka nana in the church ka than ka sai tik ma jam na jiwo jena Privrana hoga kui atam thran privrava family ki institution ni regard saugata when a man or when a woman is in the ministry the whole family is in the ministry kala privrana somegi ki hi miya ko wang na shim ko tong ji somegi privrava malung khawata shungi ki da ka tong ji wang miya ka ji wang shim ko tong ji na ji ka jot da sam pam no mai individually privrana item lead kasa til kasa lang gawai ka when it comes to ministry we the whole family is being called chui wang na tikan sala jeka pray when the sala istamli kahara we approval kala kahara na sala jeka approval kaji hi kaje khok ka sala ka atum mayak ngrok hi tarkar san jima mayak ngrok kam sapai okay ara item aya ji phengrum haire itum ati hilim ngrum nama pambai tu kata itum submittingly atum mili kerjaan salah ka kata atum commitment ji ina tata itum jikan meetingly ba itum je pengrum hai ne ka ji tata ina share sara rohi ka le makeup ta atu ka thar sawa ki ji wi atum otpam kala ki kai ina teu ka hang hili Mr. Raingam Shokung now hina General Secretary sara ai khareli terma kala rasa hai ne ka jadi atam ne single sala ka sai ara na prevu na le here an ari hi general secretary saura jiwi chili Mr. Thodring Yao yang nya hina joint general secretary sare Mr. Shanpam Singkhai hina finance secretary sadale kala Mr. Somatai Raleng hina joint finance secretary kala Miss Chanung Raleng hina treasurer sadle ashi ka tumina finance team ne kala Mr. Yami Aungshi na property secretary sadale lang me da aroi Miss Sophyo Kamrang hina superintendent Sunday school wi sare ana okay chena ara mathangli Mrs. Sopem now simikina women secretary kala Miss Hamri Ningshan hina joint women secretary sare kala Mr. Timrayoram Ror hina music secretary Miss Pamjui Bashi hina joint mission music secretary sare he thada atum thada ka hi hida ka pangai le church na ning tong la ka na ka panga ka ne kala atum bing wi commitment khang atam thrang atum la shimkur pray her sang kala shim ku tong wi support sang la ka sara ka ji ya ka le hai ta ara thata hili ka tong ra la kai tum hiwi hi masapai sai la tikan sangi ki mi ping chinda ara nawi pam dak le pam ne khang ning gami all deacons are requested to kindly stand on your feet tikan bing na arui tum da doing shit ka sa hi wa longli ichawi pam dak le pam de khang ning gami lo ning sila khai re ara inda khang han khani ka thum thada sara da thum ichawi pam dak le pam ning han ga ki itu ina ayah bang han hari atum le ka dal aroi la tum pam de pam di han ga mi lo hi Jesu Christ hi nawi hui khame kala prohona da sit sang na ka ji hi lat lui da ashangwu wi mangali hang shaprala ka janawi salvation assurance na yari ka tong le akshi da hang pat saprala sila khai re ka khanili Nali tipi same way tikan sak vai varena hoga khuina jena tikan akhawi ot ngaruchi mapung phalak aina sara jihi nam yala rana nali ka chang hoga khuila ka hiya
เราโกลิงสมังดีขมยาเนี่ยชีวังนี่เฟดฟูสลักเลยก็จีสลักอันนั้นจัดป่าเลยก็จีไม่ยาละนี่สิลาใครเลยก็กระทุ่มก็เลยขนาวเลยมีคุ้มวยปังชับเป็นน้ำสารมันเนี่ยเขาเวรวิงจนขมีปังชับปอกคุยแล้วก็อาตมกจียารุยอาชังวิฮิลีก็ต้มขมีไอ้นั่งสอดอาทุมีมังลาเรนดีทุกเมย์เขาไว้อดสักไอ้หนึ่งสอดทานจริงหรือละนี่สิลาใครเลยอะไรอีชีเมมเบอร์ก็ต้องเลยไอ้หนึ่งหันข้างไงที่พิเศษไม่มีผู้ชายก็รู้มังงาลิงนิ่งเด็กเลยปิงฮีเวเรนะกับปังคุยกับหายอีทุมวยกับท่านลักกะอาตมกจีดเสียกษาก็เลยขยากษีเอ็นงสอดก็ต้องมีจริงหรือก็เลยชูจริงหรือก็จีฮีมายาละอีทุมมายาเจก็เจ้าวิยาบังก็ขังกามิปั๊มเด็กเลยปั๊มเลยยาบังก็ขังกามินิ่งศิลาใครอีทุมอารวยหุ่นเด็กเสียสาระก็เลยอาทุมลีที่ก็เลยมีสังขวายสาระหรือเปล่าบังเลยเช่นอารมณ์เงินนิ่งตะเลยที่กันบิงฮิลีเงินนิ่งตะเลยที่กันบิงฮิลีอีทุมตะกระต้มสันตะอปังจะขังกามิโลอินะเสียสัตเลยละก็แล้วก็อีทุมทัดโซกมีจีมีเสอินะทัดพ้นตะเสียสามยาวเลยก็ชินเปมดิ้งก็ให้อภาเรรานั่นนี่จังคัดนิ่งเชียนวิเชิร์ตสักกะฮิลีอัตมมิตรการก็ซานวินาวงารานันนะอีทุมลีร้านมิชิงโคอาชิลนวีนาวงร้านนั้นหิทัดอดรมกสึกไว้อิทุมลีคุรามมิชิไทยดอกโคมังอาลิงนิ่งเด็กเลยไปร้านนวีเราปิงฮีจังกัดมิคุโมเนอิทุมกระจดกระสักอิเจ้าอิสตรักเลยสระข้าทาลเลริรานั่นเลี้ยงกาลกอดรมกสึกนั่นลีก็จังกัดเชปาสาระก็เชปอาลงลีริรานั่นลีมีสังกอดรมกสึกโคราตะเคลเตอร์มิลีเฟทฟูลสลักเอ็นเสตระกจีไม่ยาฮาละก็เพราะว่าอาชนวีเพซิงดิรัตเลยคลุมิชันดิดูคุยมิโลมีกุมอนะกับปังคุยมันนิ่งมันหินนะกับปังคุยเขาเลยราช่วยวังไอ้น่ะนั่นน่ะปังชับขมีนั่นน่ะจอนขมีมันนิ่งก็คิดกันมาถูกมาเลยกันดูวิเลกิชีวิตอารมณ์ลีมีสรายงามลีก็ละทอดริงยาวลีนั่นน่ะจอนมิโลปั๊มสิงคายลีนั่นน่ะจอนมิโลสมัยลีก็ละจานนุ่งลีนั่นน่ะลุมชันมิโลตัวเสียหาใส่เพราะฮอนั่นน่ะยูโรมิโลยาวมิลีนั่นน่ะลุมชันมิโลสพยอลีก็ละบาเบรานวิเลกิชีสเปมนาวลีนั่นน่ะตัชมิลักโลชิมโคจลีก็ละสามลีนั่นน่ะจอนมิลักโลเพราะฮอนวิเลกิชีจีเทมเรยอวิมิรินลีก็ละพัมจูวิมิรินลีนั่นน่ะลุมชันมิลักโลฮิตาตะก็ฮารังระเปรย์วงระลางไม่ได้ยรอนงลานาวปิทุมสังเด็กเลยทุมสายก็เลยเพราะฮะอิตาเจ้าก็ชับอัตมยังลันกุชกเลยก็ริบรานันเลยอัตมก็เสือดมายาก็ให้ฮีก็จังก็ตอนนั้นปังชับไปสังมิลักโลก็ท่านนั้นเองก็ช่วยนิ่งพันนิ่งจะเลยก็อัตมเลยปิงบังสักมิโลก็ละก็ชูรปิงละขยาชิกง่ายที่นั่นสังมิลักโลอิตมวยอัตมรุเทยดมาพุ่งพลักกันอัตมก็สืบเทยก็ไว้นั่นนั่นจอมิโลตัวเสียหาสัตว์เลยโคก็ละอัชังบุญนั่นละก็ต้องมีระเสียหายนั่นละก็ต้องมีระอิตุมไม่ยาเจ้าเองอิตุมปังละขังกาละก็เสียหายสร้างจนมีตัวเล็กโคเพราะว่านั่นละไม่ใช่มีอิตุมนี่ละชูรก็ทายอยู่พังชับละสังมิโลก็ละอาตุมีกระโจดก็สักครั้งนั่นก็ต้องมีก็ทายอยู่พังชับละสังมิโลตัวเสียหายก็สานเนี่ยนั่นน่ะแต่ศิลากันเนี่ยที่พีซีเอ็มวางที่ตาติกันก็เธอพุ่งวูปิงนั่นน่ะจุกากมีวางนิ่งศิลามาเริ่มเลยตุมังรุมใบสารละมังลาลีตุมรุมเดเลยเสียหายน่ะอิตุมีเลยก็เชียนตุมรุมจริงเดเลยโคนิ่งศิลาใครเลยอารมณ์ตุมีที่ตาดังสิ่งนี้ข้อครองมีเลยกับสังเดอะไรตุมเจ้าวิชิมตุมสามหาวเพราะฮิกท่าก็สิมาเลยดังนั้นขณะตั้งเดมีผู้ก็ชีวิตตรงนี้เพราะจิตคริสต์วิลุกมิชันว่าเราเลยก็ชีมังลากระทวิงยุคมิงสอกมิจิอารมณ์ตุยเลยก็ตั้งเลยจริงดูโนอาเมน